Poštovani gledalci, dobro večer. Gledate emisiju Intervju dana. Naš večerašnji gost je profesor Besim Spahić, profesor na Fakultetu političkih. Ovih dana mnogo se govori o situaciji u Bosni i Hercegovini, o cijepljenju Republike Srpske, ukidanju Republike Srpske, možda nekom novom ratu, neki novinari prizivaju duhove. Gospodine Spahiću, kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? Ja bih samo rekao, to je već ona jedna otrcana fraza, situacija je složena sa tendencijom daljeg usložnjavanja. Dakle, sve to izgleda tako i to je uglavnom medijska slika, a realno ne mora ništa od toga biti tako, a realno može biti još gore i još komplikovanije nego što nam izgleda i u ovoj lošoj slici koju isključivo dobijamo preko medija, gdje mediji prije svega servilno služe aktuelnoj politici, pogotovo onima koji su na vlasti i onda državnim organima koji rade ili ne rade, ali u većem broju slučajeva primarne stvari koje bi sa stanovišta državnog marketinga trebali raditi ne rade i tako dalje i tako dalje i onda to sve skupa izgleda tako. Sad kaže, bit će Bosna, neće biti Bosna, bit će Republika Srpska, neće biti Republika Srpska, to otprilike čovjek koji, Nana moja rahmetlija vrlo često imala običaj reći, sine Besko, bolje ti je da manje znaš, manje ćeš se sekirati, tako dalje. Dakle, mi prvo moramo znati da je Kraljevina Jugoslavija nastala, da su one srednjovjekovne bosanske državice nastale i uopće dolazak južnih Slavena ovdje sa Mađarima, da je to Bizant organizirao i doveo nas tu na zemlju Ilira gdje su bili Iliri, čak i ostaci konkretnih plemena, dakle čak i ostaci Kelta i tako dalje. Da je i ona Banovina, pa i Kraljevina, do kralja Tvrtka kad je vrhunac, ali onda i kasnije do zadnjeg kralja, dakle da je uvijek bila pod protektoratom, dakle mađarskog kralja, ovog kralja, u to doba i Vatikana i tadašnjih sila, isto tako ono što bismo danas rekli međunarodne zajednice ili supersila od onih 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti koji su ipak istije od svih nas, istih članica kao država u Ujedinjenim nacijama. Tako isto Jugoslavija nastala da u to doba ta konstelacija snaga nije htjela, ne bi bilo Jugoslavije. Tako isto na Berlinskom kongresu, tako su isto Turci odlučili da prodaju Bosnu i Hercegovinu za 3,5 miliona funti sterlinga kad su već propadali, a onda je Berlinski kongres i te super sile za borbe protiv Turaka su oduzeli dio bosanske države, Sandžački pašaluk i pola ga, ili ne baš napola, jedan dio dodijelili Srbiji kao teritorijalno proširenje i Crnoj Gori kao teritorijalno proširenje. Onda je svojom samovoljom isto tako Đuro Pucar 1947. godine maltene telefonom Blaži Jovanoviću, tadašnjem crnogorskom predsjedniku, poklonio Boku Kotorsku kao što će nama dole ono more. Dakle, sve do 1947. godine je to bilo hercegovačko, bosansko-hercegovačko, odnosno hercegovačko primjer Boka Kotorska do Kotora. Evo uzmite austro-ugarski kamen na koga sada nisu uklonili, fino piše granica zemlje Bosne. I tako dalje i tako dalje. Dakle, uvijek su odlučivali vanjski faktori, pa će i sada odlučiti hoće li biti, i odlučili su da bude Republika Srpska, da su htjeli, ona ne bi bila, da su htjeli da naprave državu drugačiju, ona bi bila, zvala bi se Bosna, što bi bilo najnormalnije po povijesnom istorijskom, a Hercegovina je njena pokrajina, Podrinje i je druga pokrajina, centralna Bosna, treća pokrajina, Bosanska krajina je 5. i Posavina 4., 5., kao što je bilo i u austro-ugarsko doba i tako dalje i tako dalje. Dakle, nisu htjeli, da su htjeli ne bi prvo napravili geografsku nakaradu od Republike Srpske, kad vi vidite, dakle, integritet teritorija, sve to je samo onaj koridor gore u Posavini, dakle, i to da su htjeli. Da su htjeli da neko pobjedi, pobjedio bi neko ovdje, dakle, pa bila to koja strana. Vidite, oni su htjeli da se rat završi, da niko nije pobjedio. Da naprave ovakvu situaciju gdje je apsolutno zbog same te situacije nužna prisutnost međunarodne zajednice. Možda je to i dobro, jer bi se mi možda do današnjih dana još bili po šumama i gorama naše zemlje ponosne, a možda i nije dobro ili je već vrijeme da se to sve skupa revidira. Tako da ja moram kao iole intelektualac i kao čovjek koji se bavim sustavno i strukturalno političkim marketingom, gdje su političke stranke samo jedan segment političkog marketinga, nego politički marketing nadvladnih međunarodnih organizacija, politički marketing Ujedinjenih nacija, politički marketing Evropske unije, politički marketing države Bosne i Hercegovine. Najveći problem Bosne i Hercegovine je što nam nisu dozvolili da napravimo državu jedinstvenu, cjelovitu i da imamo marketing, i to pravi politički marketing, državni marketing baziran na nauci i tako dalje, a onda je racionalnost prije svega osnova, ekonomija je prije svega osnova, samo održiva ekonomija je osnova, brendiranje, pozicioniranje u rang drugih država prema objektivnim potencijalima koje imamo, da vidimo svoje prednosti i da
tim prednostima idemo vani da se hvalimo onim što je dobro, a ne da se hvalimo glupostima. Ono čega se pametan stidi, budala se hvali i mi se uglavnom kao budale hvalimo i dalje nečim čega se drugi ljudi stide, nakaradnim formulacijama, pored silnih politologa, filozofa, pravnika, šta je narod, šta je država, šta je etnitet, i ja to sam u više navrata javno preko medija i prozivao ljude i rekao neko objasni kako mi u Bosni i Hercegovini možemo negirati da američka nacija postoji. Kako možemo negirati da postoji belgijska nacija u smislu državljanstva, a to su potpuno različiti etniteti, a narod su svi belgijski, po nacionalnosti su Belgijanci. Dakle, što se Belgija ne zove, Flamanija i Valonija? Zove se Belgija, a žive Flamanci, Valonci, Romanofoni, Francuzi i Germanofoni, Holanđani. Vidite, kod nas je sve nakaradno. Dakle, otprilike je tako i kad bi htio neko, ne može nešto posebno promijeniti, sve u rukama ovih vanjskih faktora. A da li je to namjenski urađeno ili je to bila neukost političara kada je potpisivan Dejtonski sporazum? Ja čisto sumnjam kad je u pitanju svjetska politika, sve neko mora voditi svjetsku politiku. Ko je može voditi onaj ko je najsposobniji, najorganiziraniji u materijalno-tehničkim, organizacijskim, planskim i što je najvažnije u kadrovskim faktorima. Svjetsku politiku može voditi onaj ko nema nikakvog nacionalnog kriterija za odgovorne funkcije koje traže vrhunsku profesionalnost na planu međunarodne diplomatije i diplomacije. Dakle, kod nas ova konstitucija na naciji, svakako nam je to sugerisao, u startu je znao da ne možemo biti racionalna država, da ne možemo napraviti racionalnu ekonomiju i da ne možemo napraviti nacionalnu ekonomiju. Nacionalna ekonomija Bosne i Hercegovine je prije svega država sveta, država soliter, neboder u kojem svi živimo. Nacionalna sigurnost je sigurnost države Bosne i Hercegovine i onda ona garantuje sigurnost njenih građana. Kod nas je nacionalna sigurnost jedne takozvane nacije protiv druge takozvane nacije ili protiv trećeg takozvanog naroda i tako dalje. Sigurnost jedne vjerske protiv druge, treće i tako dalje. Dakle, u startu ne može funkcionirati. Kada govorimo o nacionalnostima i nacijama u Bosni i Hercegovini, čini mi se nekako da su Bosanci i Hercegovci, dakle, manjina u svojoj državi. Evo, već malo prije spomenuh Belgiju, a naša država se zove Bosna i Hercegovina. Dakle, Bosna i Hercegovina. Nikakvog osnova nema da se država zove Bosna i Hercegovina, jer se zna u cijeloj povijesti da je Hercegovina od Banovine, znatan dio Hercegovine je već bio u doba Kulina Bana, dakle Konjici, onaj dio do Jablanice, Rama i Župa i tako dalje, dakle da je bila Bosna. I da je Hercegovina tek od Stjepana Vukčića Kosače dobila taj narodni, popularni, jer on je Herceg Stjepan, pa Hercegovina kao pokrajina, kao regija, čiji je on vazal. Pa on je vazal bosanskog dvora, bosanske države i čak je bio potencijalni kandidat u doba kralja Tvrtka da bi on bio kralj i lobirao je za sebe. Njegova kćerka Katarina Kosača, ona nije hercegovačka kraljica, niti je Herceg bosanska, niti je hrvatska, nego je bosanska kraljica i sahranjena kao bosanska kraljica u Vatikanu, ali onda idemo dalje. Kaže Herceg Vukčić Kosača, naš čovjek, Hrvat, katolik, rođen u selu Kosače, evo otiđite danas između Foče i Goražda, selo Kosače, on je tu rođen, dakle taj dio danas pripada Bosni, s tim što je humska zemlja se najduže zvala ili Zahumlje, a onda nekada i zemlja Pavlovića, jer su Konti de Paoli ili Pavlovići i Bokom Kotorskom i znatnim dijelom ove istočne Hercegovine vladali. Dakle, mi ne znamo našu sopstvenu istoriju, niti nas zanima. Jedan dio bošnjačko-muslimanske populacije, pa čak i naučnika, samo tursko doba, pa šalusi, ejaleti, vilajeti, oni drugi, njih zanima u nedostatku svoje istorije, a sa ovom turskom se ne mogu poistovjetiti jer su bili šikanirani kao građani drugog reda i to je također živa istina. Dakle, oni su onda učili fino preko svojih udruženja etničkih ili preko svoje crkve pravoslavne srpsku istoriju, njima je i dan danas carstvo Dušanovo zakon, gdje nikad nije ni dio Crne Gore pripadao carstvu Dušanovom i tako dalje, nego 1/6 današnje Srbije, Makedonije, Kosova i tako dalje i carstvo Dušanovo nema nikakav prefiks srpsko, ali ima Republika Srpska gdje nikad nije bio prefiks nijedne državotvorne jedinice u Bosni u toj povijesti. Tu trebaju naučnici da riješe uz pomoć stranaca, sami opet ne možemo i to nije nikakav atak ni na koga, nego fino da ljudima kažemo, dragi pravoslavče, Srbine, bosansko-hercegovački, tvoj kralj je Tvrtko, zato što mu je baka Nemanjička, a i Nemanjići su Hercegovci, dakle, ali nisu Hercegovci u smislu tadašnje kad su bili, nego su iz humske zemlje, iz Zahumlja, što je opet i ti dijelovi su pripadali, jednim kratkim dijelom su bili u sastavu Raške, ne Srbije, u sastavu Zete, ne Srbije, ali ne,
a Bosna je bila Banovina od prije Kulina Bana, od 8. stoljeća se spominje Banovina Bosna. Dakle, država Bosna, u njoj žive Bosanci. Kaže, on hoće da napravi bosansku naciju. Nema da je praviš, to je nacija normalna u političkom smislu, kao što su Francuzi. Svi državljani Francuske su nacionalno Francuzi, žive u Francuskoj, a etnički totalno različiti Alzašani, Lorenci, oni su Germani, više i dobrim dijelom Aškenazi, Jevreji, dole oni su etnički Arapi Saraceni, odnosno Mauri, Berberi, Kabili u južnoj Francuskoj, Languedocu, kasnije su prihvatili katoličanstvo, šta su prije bili, vjerovatno to pa su bili islam, ali oni su svi nacionalno Francuzi. Što ta iskustva ne uzmemo iz europske, svjetske teorije i prakse? Dakle, država se zove Bosna, ima sve elemente najduže u svojoj cijeloj povijesti se je tako zvala, ima svoje pokrajine, a onda ima, kad smo došli do toga da su se ljudi nacionalno profilirali kao bosansko-hercegovački Hrvat, bosansko-hercegovački katolik, bosansko-hercegovački pravoslavac i bosansko-hercegovački Srbin pravoslavac i bosansko-hercegovački musliman. Ali onda ostale, vidite, mi u našoj državi ne priznajemo ostale. Ja garantujem prema podacima Evropske unije najmanje 500.000 ili tisuća još uvijek u Bosni i Hercegovini živi takozvanih multikonfesionalnih, samo je konfesija i po imenima. Gledajte, mi živimo u državi, naša su imena naciogeni. I sad ja dođem, kaže Besim Spahić, a on je sigurno Bošnjak i on je sigurno musliman. Kaže, jer Besim je muslimansko ime, Besim je bošnjačko ime. Kako može biti, dakle, Besim katolik, Besim pravoslavac, prvo arijansko, a kasnije i semitsko i kod Arapa ime. Jevrej je normalno Besim, normalno je Perzijac Besim, pa je katolik, pravoslavac, čak i kao Jevrej. I tako, a ne, kod nas mi imamo te naše naciogeme. I mi kad se upoznavamo, kaže Dragan, aha, on kaj mora biti Srbin. Kaže, ja sam Dragan Jović, kaj pa onda si još više Srbin, ali ne, kaj ja sam Dragan Jović, ja sam katolik Hrvat. Evo, gledajte kod nas da je pogrešno definirana nacija i narod, dakle potpuno isto ime, sad samo vjera određuje je li pravoslavac, je li katolik, je li to, a onda se neko recimo zove i Emil, kaže, to je, kaže, katoličko, što bi bilo katoličko, imaš muslimana, imaš kod Arapa, kaj Mirila, to je naše ime. Dakle, vidite, dakle, na tome ne može temeljiti, to vam je isto da pravite kuću na pogrešnim temeljima i da već uređujete prvi sprat ili kad sa polumjesecima ili sa nekom drugom šizmom u islamu, a ovamo sa šahovnicom ili sa križem, a ovamo sa 4 ocila i to, a temeljima pustiti temelje, nama temelji ne trebaju i nek se sruši samo, ali ja imam svoj kat ili ti sprat i onda oko kata sprata se svađamo da su to dva različita jezika. Gospodine Spahić, hoće li se situacija kada promijeniti? Da li ima volje, da li ima želje? Što se tiče nas samih u Bosni i Hercegovini, računajući ovu, žao mi je reći čast svaka izuzetcima, ovo dosta što se je pokazalo kao političar, dovoljno je samo da vidite koji su završili što u Hagu, koji su završili što na onom svijetu, ali su bile optužnice pripremljene za njih, koji su završili u zatvorima kao kriminalci, koji su otišli, više ih nema na sceni, obogatili se i otišli sve. Dakle, sa tim našim političarima ništa ne možemo napraviti, dakle, mi imamo nešto što ja definišem odsustvo sopstvenog subjektiviteta. Dakle, mi 500 i nešto godina nismo pravili svoju državu. Turci je pravili kako je njima odgovaralo. Austro-Ugari je pravili kako je njima odgovaralo. Berlinski kongres pravio kako je njemu odgovaralo. Srpska dinastija uz pomoć tadašnjih sila Francuske, Engleske, Rusije pravila kako je njima odgovaralo. Još je najbolja varijanta i najdemokratskija bila, šta god sad govorili, je bila ta Titova Jugoslavija i tako da, ali vidite, ni ona nije mogla opstati upravo zbog onih recidiva prošlosti. Prije ili uvijek težnje supremacije jedne nacije na drugom, jedne religije na drugom i tako dalje. Gospodine Spahiću, mnogo se govori o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. Zašto to nije dobro, odnosno zašto je dobro? Jedni političari kažu da li su to u stvari političke igre? Mislim da je popis stanovništva bio... Ko god kaže da nije dobro da se napravi popis stanovništva, laže i to samo koristi u političke svrhe i to je otprilike neka mjera ovog ideološkog vatrogastva. To su ideološki vatrogasci, da se ljudi odjednom ne presaberu, pa da onda oni što kažu mi smo najbrojniji narod, sve, ali misli na prije 1992. ili prije 1995. godine, dakle, će se poprilično razočarati u te cifre. Drugo, onda će se razočarati mnogi kad vide koliko ima ovih mješovitih kopila, isfrustriranih mješovitih brakova, dakle, što sam spomenuo malo prije, jer neko hoće da totalno negira njihovo postojanje. Možete li misliti, evo ja vam neću nabrajati, uzmite političare iz Republike Srpske i ovdje koji imaju multikonfesionalne, eto po naše svačeno, ili kako volimo reći, to je vrlo ružna formulacija, mješovite brakove. I on dođe, on vodi isključivo srpsku nacionalnu politiku, isključivo bošnjačko-muslimansku i priča protiv onih drugih, priča protiv svoje žene, protiv svoje djece, svojih unuka, ali nije ni važno, nikoga zato ne postavi, ni njegova rođena djeca da ga se javno odreknu preko novine da kažu pa slušaj tata, babo, ti pričaš protiv nas. Uzmite i u Hrvatskoj koliko imamo političara, uzmite kod nas koliko imamo političara koji su faktički po nacionalnosti Albanci ili
znatnim, vidljivim porijeklom Albanci i tako dalje, ali nastupa kao najveći Bošnjak, najveći ovaj, najveći onaj i tako dalje. Dakle, vidite da je irelevantno na toj osnovi da se ne može praviti. Popis stanovništva će mnoge razočarati. Mnoge će razočarati. I još kad bi bio objektivan, kad ga ne bi politički dozirali, kad se ne bi bojao onaj čovjek, jer kad mu dođe anketar, on se boji, postala ga i ona stranka, pa će reći nešto i što nije, pa će prešutiti da mu je žena muslimanka tamo, jer ja ću vam otvoreno reći, ja sam jedan od rijetkih i u Banja Luci sam predavao i predajem na postdiplomskim ili u zapadnom na sveučilištu u Mostaru i tako dalje. I onda ovako kada vidi da sam ja normalan čovjek i da spomenem uopće kako je nedemokratski protiv Boga, protiv Allaha, protiv Jahvea, protiv svih svetih knjiga šikanirati ove multietničke, multikonfesionalne, jer faktički čak ovi muslimani zaborave da šikaniraju i djecu od salallahu alejhi ve selema poslanika, jer i njegova jedna žena bila jedne vjere, druga druge, treća treće i tako dalje. I dakle njegova su djeca tako kopila, ništa to nema veze, a onda mi studenti dođu, znate profesore, pa recimo ono ime bi bilo po naški svačeno, tipično srpsko i prezime i to, ali kada je moja majka je Hatidža, ali šapćem, što znaš da to ovdje ne voli i tako dalje. A onda uzmite ove političare. Dakle, vidite, dakle, to je ubijanje morala u čovjeku, ubijanje vjerskog bića, ubijanje svega, brisanje svoje sopstvene istorije bosansko-hercegovačke. Dakle, stećci nisu naši ako nisu samo bošnjačko-muslimanski. Ja navodim primjer fino, evo ovdje nedaleko od Sarajeva, prema Sokolcu je bilo, a se leži Radan Čančar. A onda je Muhamed Čančar, pa je Jovan Čančar, pa je Ante Čančar. Sve su Bosanci i Hercegovci, ali niko ne ide na ono zajedničko što je bilo. To su čafiri, za ove su ovi izdajice pradedovske vere, jer smo mi izmislili kršćanstvo i pravoslavlje, a za ove šuti, nemoj govoriti šta su bili, evo konkretno Izetbegović. Rahmetli predsjednik je fino kaže, eto mi smo bili Užičani, kaže, dok nismo primili islama. Šta ste bili prije nego ste primili islam? To smo bili životinje, gubarci, ali kad smo primili, razumijete? Dakle, svi smo bili nešto. I po Božjoj volji. Fino, striktno u islamu kaže, nikoga ne smiješ ni silom, ni na vjeru, ni na to, i tako dalje. Međutim, mi imamo naše paradigme gdje pljujemo po svim religijama, pljujemo prije svega po humanizmu, a slavimo nepotizam, slavimo okorjeli organizovan kriminal, slavimo personalne unije i vjerskih i stranačkih i ekonomije i politike i kulture, sve nam je to jedan te isti subjekat koji je snizio i koji nije u stanju da izađe iz ta tri cirkulus viciozus, tri začarana kruga, jer je mentalna matrica ista. I onda na ravnoteži straha, uz negiranje ostali, uz pristajanje to da ja ne mogu glasati ili glasovati za onog drugog, članovi predsjedništva i da hoće, oni su ustavom postavljeni da predstavljaju i da štite interese svog naroda. I kad se pojavi Željko Komšić da štiti sve interese, a i ovako je nekredibilan kod većine naroda kojeg on predstavlja, ili kad se tu pojavi recimo Haris Silajđić, a drugačije djeluje jer njegova stranka ima te konotacije i svi znaju da iz kojih krugova on jeste i kako su se odvojili od one primarne stranke, samo su se borili ko će biti vodeći među Bošnjacima i muslimanima. Evo vidite. I nema, dakle, nama treba vanjski faktor. A jadan je to je jetim, nije sposoban sam da vodi računa o sebi, drugi koji treba ostali. Onda nama pomažu Bošnjacima, muslimanima, islamske zemlje sa svojom vizijom. Svaka ta zemlja ima svoj marketing, i interni i eksterni. Mi smo dio tog marketinga i oni nas vole i pomažu nam. Ja vam garantujem 99% te pomoći njih ne zanima država Bosna i Hercegovina, osim kao islamska, a onda u njoj što više mojih, ako je šiitska zemlja pretežno, pa nas oni finansiraju, ili bar vlast, šiitska vlada. Ako su ovi, onda se zna i tako znamo kako su nam došle ove šizme. I sad ljudi kažu, to su pravi vjernici. Vjernik je pravi, nije musliman ko ne eksplodira i ko nema onaj pas i ko ne ostavi svoju djecu kao siročiće i ne ubije nekoliko drugih nasumce, pa čak i muslimana i tako dalje. I ovdje mene frapira više kao Besima Spahića da šute ove vjerske institucije, da se ne ograde. Evo, juče idem, vozim se autom, kaže u Bagdadu, fino, u šiitskoj džamiji eksplodirala bomba, sve, ali ovdje ljudi kaže, to nama Amerikanci podvaljuju. Pa ko si ti ako ti neko drugi podvaljuje? Dakle, mi smo stalno ispravni. Ja, fino studentima, da vidite kako je meni izaći na predavanje sve gdje ipak većinski su ljudi iz manjih ovih sredina koji su objektivno stradali i tako dalje. I on misli da će time, žena što se pokrije, da će time spasiti Bosnu i da time nešto drugo. A da li tu ima sadržaja? A onda to pomiješa sa onim što studira. Pa onda imamo, ovdje smo na univerzitetima imali, fino dođe totalno pokrivena, ne smije se rukovati s profesorom, ne smije vidjeti, slikaju joj na indeksu, imali smo slučaj ovdje na univerzitetu, i dođe sa svojim mužem koji može biti vodoinstalater, ali recimo na stomatologiji ili još na nekim fakultetima.
I hoćemo to da uvedemo na ove sekularizirane, a postoje vjerske institucije. Ja sam jednog vjerskog dostojanstvenika, obrazovanje upisao ovdje postdiplomski i ni na jedno predavanje nije došao. Ni na jedno moje, ni jednu knjigu nije pročitao to, nema on vremena od toga, a onda ono što je na stranom jeziku, a da bi upisao ovdje postdiplomski, podrazumijeva se da zna jedan evropski svjetski. Kaže, ja samo arapski znam. Rekao, nemoj mi lagat. U Kuvajtu ćeš svaku knjigu naći, Filipa Kotlera, sve na arapskom jeziku, naćeš u Emiratima, naćeš u Egiptu, ali tebe to ne zanima. I normalno, komotno dođe i to tako ide. Jednostavno mi moramo odvojiti obrazovanje i proglase, ako smo sekularizirana država, jesmo. Dakle, na taj nakaradan način mi 10 puta više sebi otežavamo i tako dalje. Kad dođe onaj Topalović, ubije onu katoličku familiju tamo kod Konjica za Vadnje veče i još na televiziji izjavi da ga je Allah nadahnuo. On je Allah, Tobe i Arabi su ovako pajdaši i on je sa s njim pričao i tako dalje. I ove u Fisu vitez, ako se otkrije, ako su ovi koji su osumnjičeni, pa je neki, pa već mene zovu, kaže, Besime, iz Zagreba me zove kolega, jel ti onaj Ahmed Spahić rođak, što su ga uhapsili tamo, jer Spahić je Spahić, svi smo mi Spahići i muđahedini, i muslimani, svi mi samo eksplodira. Dakle, ko ograditi se od nečega, ništa, šuti, dobro je. Što gore, to bolje. Onda je problem križ na ovome, ili krst pravoslavni, ali nije problem samo džamija, međid džamija, lijevo, desno i tako dalje. To nije problem. Onda je problem onaj zvonik koji jeste problem u Mostaru, koji je neprimjeren, estetski, arhitektonski, od materijala iz kojeg je građen ili veličinom, ali evo ako ćete vi to i mi da kažemo, možemo i mi napraviti jedan, ali vrijedan veći od svih vaših minareta, onda možemo i onaj gore križ, pa onda ima onaj vic, kaže Suljo Muje, to je veliki plus i za Mostar i za Bosnu i Hercegovinu, šta misli o onom krstu ili križu gore. Dakle, nema, intelektualci šute. Sistem obrazovanja je toliko bagatelisan i toliko je malo plaćen i toliko je malo apartheidističke škole. Već u startu djecu uče odvojeno jedno od drugih. I to je čista laž kad kaže neće Hrvati sa nama. I mi volimo što oni neće sa nama, jer vidite kad neće onda ćemo i mi naše, pa ćemo i mi naš vjeronauk. Mi volimo što se tamo uvodi i u srednje škole obavezan katolički vjeronauk, kad oni hoćemo i mi. I vidite, taj nacionalizam, to je, oni se hrane jedni drugim, a onda isto vjerski antagonizam i šta jedni rade i mi svi volimo što nam ne valja država. I kad dođete vi u vašoj televiziji ili ja na mom fakultetu ili negdje nešto ne valja, šuti, mi smo mila majka, cijela nam je država takva. Dakle, mi svi smo pristalost, recepturstvo, mazohizam, tako nam je. I ono je centralno pitanje, možemo li nešto promijeniti. Sami ovakvi ne možemo. Mi smo sada već izobrazili sa diplomama i magisterija i doktorata, onda u masovnim količinama, tamo gdje nam uopće ne trebaju ti kadrovi, smo napravili takvih nestručnjaka koji prvo se nemaju gdje zaposliti, ali da se zaposle na centralnim mjestima, a ovo kreću, ne znaju ništa o savremenoj, recimo ako je riječ o politici. Evo, samo uzmite ljude iz politike koji su se školovali po 10, 15, 20 godina za veterinu, za medicinu, za arhitekturu, za građevinarstvo, nije učio retoriku, govorništvo, nije to kao kad se pojavi, jer se to odmah vidi prvo. Drugo, da bi učio o menadžmentu jedne opštine, šta je kombinacija privatnog i javnog sektora, šta je marketing menadžment jednog grada, šta je to brendiranje grada, koliko je to bitno, šta nam znači, mi kažemo imamo potencijala, ali kad ne znamo, dobili smo od naše braće bilo ko, od Titana najbolje lokomotive, najbolje na svijetu, ali nemamo šina. I nije nam u interesu kao ljudskim bićima u trećem mileniju da napravimo željeznicu Bosne i Hercegovine, nego ona šačica jada, ona 2 vagona razvaljena, poluofarbana, s jednom lokomotivom kad prođu da se čovjek rasplače, a standard se mjeri tim vagonima. Kaže, mi smo šut, kaže, dobro je, dobri smo mi smo fini, dakle, lažemo se i to se zove sladostrasno samozadovoljstvo u neznanju onoga što ne znaš, u neodgovornosti nikoga i ničemu. Dakle, mi smo država, dragi kolega, bez ikakvog monitoringa, nas gleda Zenta, nas malo međunarodna zajednica po svojim interesima. Ona ima svoj marketing ovdje, ali onda hajmo definirati šta je ta međunarodna zajednica. Nju čini opet različiti subjekti, ti različiti subjekti imaju i različitu viziju i nas ovdje i kao naroda i nas kao države. A onda isto tako oni koji pomažu recimo jedan segment populacije i kad dođe neko od ovih bošnjačkih političara kaže mi smo samo od naše braće dobili toliko i toliko milijardi, kao Bosna i Hercegovina je dobila. Dobili ste vi, braćo draga, dobila Islamska vjerska zajednica, koliko je ti para odšlo da se napravi škola na neutralnom području u Republici Srpskoj gdje ne moraju biti samo muslimani ili koliko je napravljeno drugih institucija. Dakle, nemojte govoriti, dakle, vi sami hoćete da država ima, da je kod nas nacionalna ekonomija, ekonomija jednog
nakaradno definisanog naroda unutar jedne države protiv cjelovite ekonomije. I svi su protiv. Dakle, mi imamo sve elemente koji su centrifugalni. Ja to, evo, slučajno ovo studentima predajem. Evo, mogu vam lijepo pred kamerom pokazati. Evo ovako, dakle, jedna država, marketing, korijentacijske, centripetalne, sinhronizacije društvenih podsistema. Cilj nam je, svi su hoće Bosna i Hercegovina u Europskoj uniji. Ekonomija usmjerena Europskoj uniji. Kontrolisana, koja poštuje pravila sa institucijama, sa garancijama, sa ovim, sa onim. Dakle, sa riješenim imovinsko-pravnim odnosima, obligacionim pravom, gdje garantuje svakom subjektu izvana da može sve izganjati na sudu, a kod nas se ništa skoro ne može izganjati. Politika usmjerena, dakle, prvo ekonomija. Politika usmjerena takvoj ekonomiji, kultura usmjerena takvoj ekonomiji, obrazovanje usmjereno tom cilju i religija usmjerena tom cilju. To je cilj i to je neka osnovna šema marketinga države. I to treba napraviti državu i plus kad ne izabere po bilo kojoj stranci, bilo koja stranka, ja sam funkcioner te države. Više se nigdje ne pojavljujem kao stranački lider. Oni na nivou države i predstavljaju našu državu i kao član predsjedništva i kao ambasador, on predstavlja svoju stranku, svoj narod. Gledajte gdje nam je naša država i onda meni već kažu i studenti i kaže mi ovako moje tetke ili to, nemoj Bolano što ti strašiš, ima li perspektive. Kod nas je ekonomija ovako podijeljena na bošnjačku, srpsku i hrvatsku. Centrifugalno tamo, a ne ovom cilju. Onda imamo politika bošnjačka, srpska, hrvatska, a onda podijeljena u 97 stranaka koje se bore na ovim zadnjim predsjedničkim izborima, država od 3,5 miliona, a sada 270 subjekata, svaka opština, mjesta, zajednica svoju stranku se bori, dakle, da ostvari svoj interes. Da ne kažem 2 HDZ-a, kakav je tu interes. I još plus 20 stranaka sa hrvatsko-katoličkim prefiksom. Onda imamo SDA ili je stranka za B glavni lideri bošnjaka muslimana i ekonomije i svega i kulture, a onda imamo još ASDA, pa onda još onu bosansku stranku Fikreta Abdića i tako dalje. Možete misliti, pa onda, gledajte, idemo sada kultura, bošnjačka, srpska, hrvatska. Bošnjačka, kamo sreće, a nema nigdje bosanske kulture, koja je apsolutno zajednička. Moja kultura je katolička crkva u Travniku, pored kojeg sam odrastao kao sin Saliha Hamide, a Ferhadija je svakog Radovana ili Ivana u Banja Luci, jer je on nju naslijedio, to je dio kulture, to je umjetnička građevina kao što je ona crkva i tako dalje. Nema toga. Naša bošnjačka kultura gdje je? Idemo obrazovanje, bošnjačko, srpsko, hrvatsko. Dakle, istorija, ovisno gdje se uči. Zna se zvanični univerziteti u Banja Luci, kakvu istoriju, kakvu književnost uče. Zna se zvanični sveučilišta ili ove škole hrvatske šta uče i tako dalje. I onda dođemo do religije. Dakle, katoličanstvo, pravoslavlje, sve izvan Bosne i Hercegovine, jer je važnije šta kaže Vatikan i nadbiskupija Hrvatska, Zagrebačka ovdje. Važnije šta kaže Sveta Gora, dakle šta kaže gospodin Pavle u patrijaršiji cijeloj Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, pa onda ovi ovdje što rade, a onda Islam ovako, a onda još raspoređen, ovisno ko je više navezan, ovo je kaj grupa malezijska, ovo je grupa iranska, ovo je grupa saudoarabijska i tako dalje, što vidimo i već ovdje prisutno. I gledajte gdje nam je država Bosna i Hercegovina. Evo, ovdje nema ni Evropske unije, niti ima države i ovo je anti-marketing, centrifugalna razgradnja države. I ja kao pasivni građanin učestvujem u ovome. I kaže, vi ste i birali. Ne, što nisi izišao na izbore, još si i više birao. Ali šta i da biraš? I kaže, hajmo ih smijeniti, hajde ih smijenite, nađite mi. Mi uopće nemamo garniture osposobljene u marketingu, menadžmentu jedne države. Zaslužujemo li državu? Ništa. Zaslužujemo, daje im još oružje, nek se dobiju, pa koje sad, nek se poubijaju. I tako dalje. To je naš marketing. Napisao sam knjigu nacionalni, jer mislite da to neko čita. Ovo sad kad vidje što ja radim, jesi vidio kao je ono kretena, on se još nešto sekira za dvoj domov. Kakva bolan domovina? Pa nama treba Dodik više, mi mu takvu reklamu pravimo, on je centralna figura, mi smo mu napravili zvijezdu od njega kroz naše emisije televizijske i kroz to vidi šta on radi. A onda on sa prefiksima okorjeli kriminalac, lijevo, desno, onda su oni već okorjeli ratni zločinci, još nisu ni uhapšeni, a kamoli osuđeni i sve to kod nas može proći, jer narod to zna se da je on takav, zna se da Besim ne valja. Evo nam države, dakle, razgradnje države. Ja sad ovo pokušavam studentima, on to lijepo saslušaju na predavanjima, odu negdje kažu, onda odu fino pa nešto što čuju i imao sam bar 4-5 feedbackova, znate šta je moj dajđa rekao? Je ti toga profesora, on zna, gdje on bio kad smo se mi borili, nama da nije bilo ove braće, nas ne bi bilo, odlično. U Mostaru, profesore, ma joj, prekrasno, vi nam jedini pravu stvar otvarate oči, ovo je sve ovdje kriminala. Ja to svom ocu da kažem, on bi me se odrekao. Kune vam se ocem majkom. Student je Srbin, pravoslavac je, profesore, svaka čast, ljubi me u glavu sve. Recimo, Vojen mu je ime, hajde negdje tu iz Republike Srpske.
Kaže, mene bi džed upicu odmah da mu ja kažem da je Al-Fatiha rodila Olivera Hrebljenović, kćerka Lazara i Milice, koju ovdje obožavaju. Kažu, on je naš praotac, Bošnjaka muslimana Al-Fatih, koji nam je došao, srušio Bobovac, srušio ovo, zarobio zemlju, posvađao taj islamizirani dio sa ovim ostalim, sve, super. A to ja očekujem da i ovi bude Al-Fatih, praotac i Anti i tako dalje. Dakle, nema volje za državom, nemamo državotvorne svijesti, razdvojili smo se, odšli tim i jedino nam stranci mogu pomoći. Ali šta, oni nam pomažu, a mi nećemo. Šta vama vrijedi, živite sa ženom koju ne volite, na silu njena familija i vaša su vas vjenčali, živite u kući i porodici, imate 3 djece nesrećnika i vi hoćete da se razvedete, ne daju vam da se razvedete, ti je očima ne možeš gledati, to na tebe ne može, djeca trpe, ti trpiš a Besima Spahića plate fino da dođe iz Francuske da vas miri za 5 do 10.000 eura plaće i ja molim Boga da se vi nikad ne pomirite. Dakle, što ćete ja pomagat? Dakle, ja sam ti doktor, Dajđić, Amidžić, stric, ujak i ne smijem ti reći da imaš kancerozni granulom zato da se ti ne uvrijediš. Da se ne uvrijediš. I ne smijem ni ja reći. A onda ja hoću da ti pomognem, ti kažeš, ma šta će ti meni bolan pomagat, znam ja, ili neće meni onaj doktor druge i tako dalje. Dakle, jednostavno, toliko je taj mentalni AIDS posađen i ova centrifugalna strana, ništa dobro nas ne čeka sa stanovišta da uredimo svoj soliter, našu državu, da se u njoj vrlo ugodno osjećamo, da svak pojedinačno sebe definira kao dio toga, da mu je ugodno u tome i da drugog ne iritira. Kod nas se otimaju, jedno vrijeme je bilo, pusti na što više decibela u cijelom Sarajevu, 100, 200, svih džamija koliko ima, nek vide oni da je to. Ili recimo poglavar vjerske zajednice kaže, dosta smo se mi njima preko, sad će oni nama i to dugo, fino, sve to ljudi prate, napravit ćemo mi našeg Nobelovca, sve pri otvaranjima džamija. Vjernici pravi, gdje su ti biznismeni koji su se obogatili preko vjere i nacije, da oni ulože po rijetki naprste i možete nabrojati recimo Alazu Filkarpašć ili neko, pa je donirao svoju džamiju, nego graditi drugi, ja se hvalim onim što mi drugi, kakav sam ja vjernik, meni drugi gradi, jetim sam, jesi ti u stanju da napraviš tu instituciju, nisam dok mi ne daju Šveđani, a meni dok mi ne da Kuvajt, a meni dok mi ne da ovaj. Dakle, jednostavno smo takvi, nedonošćari. Ali da imamo svoj marketing, od njega ne odstupamo ko nam hoće pomoći u ovom konceptu da napravimo državu, da živimo. Ne, još uvijek neko ima marketing da Čafire treba da to bude islamska zemlja. Još uvijek ima, nadjeluje on. Još uvijek neko ima da se ocijepi Republika Srpska, što je vidljivo i očito. Još uvijek sanjaju potaj, a najbrojniji i najviše stradali od sopstvene politike bosansko-hercegovačkih Hrvati koji su pristali da budu prodani, da odu u majku, maticu Hrvatsku, da se zamijene za njih 400 cirka tisuća, a utjeha im je što oni iz Bosne i Hercegovine rješavaju hrvatske izbore, što su glavni faktor. I što se u državi Bosne i Hercegovine odvija kampanja ne ni stranke HDZ, nego Sanaderova lično, tako, a ne one druge, nijednog drugog nije bilo i sve je to nama normalno. I njemu to prija. Umjesto da se on prvi pobuni da kaže neću da budem nedonošćen, neću da mi vi govorite o tamo šta ću i kako ću, hoću da budem sretan u svojoj državi. I šta je recidiv ove šeme? Nisam ni slučajno ovo pripremio za ovu emisiju jer sam predavanja imao, ali imam ja to na ovim, ovo samo 2 temeljne. I gledajte, dakle, živim ovdje kao Bošnjak musliman, mentalno sam u Rijadu, Teheranu, u Kuala Lumpuru i čekam šta mi oni kažu, koliko će mi dati na kaškice za ovo, za ono, uopšte ne razmišljam o svojoj državi, stećci me ne zanimaju ako nisu bošnjačko-muslimanski, piramida me ne zanima ako nije bošnjačko-muslimanska, ništa me ne zanima, kakav onaj Čafir, Vlah, kralj Tvrtko, kakav Kulin Ban i tako dalje i tako dalje, a ja živim ovdje kao Hrvat katolik, čekam šta mi Zagreb kaže, kako ću se ponašati, hoće li mi dati 100 miliona ili neće da napravi sveučilište, a ja sam ovdje nedonošće, nisam u stanju napraviti svoje sveučilište i navodno se ne uklapam u ove, a meni i da mi grade i vjerske objekte i ostalo. A ja kao Srbin pravoslavac živim ovdje i gledam šta mi Beograd kaže preko Srpske pravoslavne crkve i ovdje ovi dežurni i mentalno živim u drugoj državi. Učimo floru, faunu drugih država, učimo velikane drugih država, ne učimo naše sopstvene velikane jer smo i njih klasificirali, recimo Jan Vladimir Prelog nikoga ne zanima, ali zanima zato Hrvate, oni fino se hvale i kaže to je naš čovjek Hrvat, rođen čovjek u Sarajevu, apsolutno, iako je Hrvat bosansko-hercegovački Hrvat, a Prelozi ima Prelog i Slovenci su, ima i Čeha Preloga i tako dalje. Radoslav Ružička nije ničiji, mi ga se stidimo zato što je Nobelovac. Ivo Andrić Nobelovac, nemojte ga čitati, fino muslimanima kažu da je bio fašista, pisao protiv muslimana i tako dalje, odlično. Koga treba čitati? Ove sada novo komponovane koji su u trendu i tako dalje i tako dalje. Dakle, nema nam spasa samim nama sa sobom. Sistem obrazovanja katastrofa, zato nema Ministarstva kulture da uspostavi minimum. Evo sad čitam, pa to je nonsens. Neko pravi udžbenike za
muzičko obrazovanje i uđe fino knjiga, i to još pjesma La Kukarača, ona pođonjena tuđa, ali tekst je neki marihuana se sadi sve djeci za neku osnovnu školu, pojma nemam, odmah ću nabaviti tu knjigu da vidim. Dakle, nema kontrole, nema ministarstva obrazovanja, nema bilo čega. Dakle, vi odete sada, pokušajte pričati s ljudima, ja se krećem iz zapadne Hercegovine. Ma on samo zna da je kraljica Katarina katolička i da je Kulimban također katolik i tako dalje i tako dalje. Ovaj drugi nije nikad ni čuo za njega, niti ga zanima uopšte, a onaj kaže, ma kakav kralj, Krvrtko, sve je to smiješno, sve je to Nemanjić, sve je to Srbi i fino, još nam je to Šešelj poručio tamo. Gledajte. I živjeti u takvoj državi. Biti političar, biti profesor. Ja šta god kažem, ovo znate koliko ću ja sad reakcija imati i oca i majku će mi mrtve rahmetli pretresati jedni, drugi i treći na osnovu nekih stvari jer im se dio ovoga što ja pričam ne sviđa. A nauka je da saznam ono što mi se ne sviđa. Kao pacijent koji sam bolestan da saznam da patim od smrtonosne bolesti i onaj mi je najbolji doktor koji mi to direktno kaže, a ne onaj što me voli zato što sam bošnjak musliman pa šutka imaš mali kancer, očić. Kod nas su kanceri bošnjačko-muslimanski malo drugačiji od onih, neko oni vlasti umiru i tako dalje. Ećo Company, galerija namještaja i dizajn studio. Za život sa osjećajem Ećo Company. Telefon 033 766 800. Sarajevo, Stup. Profesore Spahiću, da li ste zadovoljni sa predstavljanjem Bosne i Hercegovine u svijetu? Dakle, da li imamo bilo kakav ugled u državama koje nas upotrijebit ću jedan prozaičan izraz, dakle, kako, mislim, samo budala može reći da smo dobro predstavljeni. Dakle, jedan član predsjedništva se ogradi od nečega, a druga dva to demantiraju i na nastupima vani. Još dosad u nekoliko navrata su se izredali, nisu se uspjeli dogovoriti šta će predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine reći u Ujedinjenim nacijama. A ovi se međunarodno i ambasadama ograđuju od toga. Možete misliti šta misle o državi, a vidjeli ste onu sliku malo prije što sam vam pokazao. Možete misliti, ja sam nedavno, na neku inicijativu, ne znam ni ja, sam pozvan da održim, recimo, grupi ambasadora, koji su mogli izabrati to, imidž države Bosne i Hercegovine vani. Sad zamislite, molim vas, diplomatski kor Bosne i Hercegovine, dakle, koji ne zna povijest svoje države, a prije svega predstavlja državu. Nikakvu stranku, nikakvu religiju, nikakvu vjeru, ništa, i čak kad ode i kao musliman u islamsku zemlju i kad ode kao katolik u Vatikanu, samo što bolje interese svoje matične domovine Bosne i Hercegovine. A kad on svoju Bosnu i Hercegovinu ne osjeća svojom, nego Hrvatsku osjeća svojom. A onaj ne osjeća uopće Bosnu i Hercegovinu svojom, nego kao vjeru i da se dodvori što više o ovim donatorima, takozvanim bogatim islamskim zemljama. Možete misliti kad ode, recimo, naš diplomata, ambasador, pa ona je od portira i ode i upozna Poljake u Poljskoj. Onda mu Poljaci kažu da je Jovdita bosanska kćerka kralja Dabiše Bosanskog bila poljska kraljica. A on samo zine, kaže, ma koju je šiša mater, nikad nisam čuo za nju, šta će misliti o njemu kao diplomati i o državi koju on predstavlja. Možete misliti kad ode u Mađarsku naš ambasador, pa recimo da je slučajno, Hrvat, one stranke, zaštitnika, interesa, i on kaže Hrvatsko-ugarska monarhija, on misli da su Hrvati vladali Ugarskom sve, jer je tako ona formulisana ili formulirana, i onda on kaže, ali znate, kaže, vi nijedne hrvatske uopće kraljice niste ni imali, ali od vašeg Stjepana Tomaševića kćerka Bana Bosanskoga je bila Katarina, mađarska kraljica, Anžu, a on nikad nije čuo, pa ja sam mislio da su i Anžuvici tamo, pa to su ti oni Bolan Ljiljani koje je kralj Tvrtko naslijedio do zadnjeg kralja. Ali kad on dođe i kaže, pa kraljica kad ode u Vatikan i kaže, evo je naša hrvatska kraljica, onda ga u Vatikanu tamo sveštenik, kako god ga upozori, ne, vidite, na njenom grobu piše bosanska kraljica i na bosančici na latinskom jeziku Ate leži ili Regina Bosne ili bosanska kraljica. Ništa, ali on ovdje uči, a predstavlja svoju državu. Dakle, možete, ili o potencijalima, ili recimo, samo još da vam kažem, recimo, evo, ovo je fakultet političkih nauka, pa sam i na raznim postdiplomskim, ali i izvan mog fakulteta postdiplomskim predavao.
Sad možete vi misliti, kad vas vani pita šta ste po nacionalnosti, zna da ste došli iz Bosne i Hercegovine, a vi mu kažete da ste Hrvat, a vi mu kažete da ste Bošnjak, nešto drugo, i ljudi vam kažu, izvinite, kako to može biti nacija? I mi dođemo i hoćemo našu nauku i našu ovu neumnost i neadekvatno definiranje, hoćemo da ljudima protvorimo kao nešto, a one izvorne, autohtone vrijednosti, autohtonu autentičnost, gledajte koliko se čeka. Dakle, tek sada je došla inicijativa da se stečci proglase spomenicima od posebnog interesa nakon Austro-Ugarske. Austro-Ugarska je došla i donijela je zakon da su stečci kulturno blago Bosne i Hercegovine. To je nedavna naša istorija, žive Bošnjaci u Bosni i Hercegovini, Muhamedove, katoličke i ortodoksne vjere. Sve smo mi to zaboravili, te autore ne učimo, taj dio istorije ne učimo, ovi samo uče i tako dalje i tako dalje. Dakle, smiješni smo u svijetu. A onda nekome se predstavlja kao isključivo islamska država i što pomaže jer Bosna i Hercegovina je islamska država. Njega uopće ne zanimaju ni zna statistiku. Zato se boje i ovih popisa. A samo ću još reći i vratiti se na pitanje kad ste rekli statistika, popis. Dakle, mi ne možemo marketinški ništa utemeljiti u ovoj državi jer nemamo statističkog popisa. Ne možemo nikakvog istraživačkog niti ozbiljnog novinarstva imati kad pišemo o bilo kakvoj pojavi. Prva stvar je odmah otvori internet statistički zavod države Bosne i Hercegovine i regionalne statističke zavode koji su usaglašeni i nadzirani od vrha države da ne može svako upisivati šta hoće i kako neće. Jugoslavija nije valjala, jel da nisi mogao biti u njoj Bosanac. Možeš li danas se napisati kao Bosanac? Može se napisati kao ostali. Dakle, možete mi sada u popisima, možete misliti Francuza, bilo koje provenijencije nacionalno Francuza, od njih 60 i nešto miliona. Kaže, šta si ti, kaže, je suis les autres. Ima li gdje u svijetu da se po nacionalnosti les autres, ostali? I'm other. Engles. A kod nas je to normalno. Dakle, vidite u kojem smo civilizacijskom, kulturno-komunikacijskom jazu sami sa sobom, sa svojom prošlošću koju ne možemo jedinstveno sagledati. U jednom periodu mi smo bili gornji, bili smo pokvareni, vi ste stradali na toj osnovi od nas, a onda smo udrugom mi od vas, lijevo, desno, ali budućnost. Politički marketing, državni marketing, samo vizija budućnosti. Ovo danas je već sutra, juče. Onaj koji ima viziju budućnosti, ali ima bar 10-15 različitih vizija iz one šeme, možemo se samo vratiti. Dakle, ovo je sve druga vizija i prema Bosni i Hercegovini, svak svoj dio kolača u Bosni i Hercegovini, bilo vjerski, bilo ekonomski, bilo taj, a je nama jasno da je to konglomerat kriminogenih elita, ne ni političkih stranaka, vidimo da su to pokreti. Gdje god ima prefiks isključivo nacionalni, znači to je pokret, nije to socijaldemokratija. Stranke se diferencija, specifika političkih uklona je ideologija. Ideologija na kojoj temelji. Mi smo ta i ta. Dakle, ako zastupamo Bošnjake, muslimane, onda napiši Bošnjačko-muslimanska stranka. Ako zastupaš Srpska narodna stranka, a nemoj davati da je ona socijaldemokratija. Zato mi imamo 6 socijaldemokratija, a nigdje ni socijale ni demokrati. 6 socijaldemokratskih stranaka. Pa gdje to ima? Po 2 HDZ-a, po 2 SDA, po ovog i onog i tako dalje. Dakle, postoji liberalno-demokratska stranka, postoji socijalno-demokratska stranka, postoje demokršćani, postoje demomuslimani, dakle, demokratska muslimanska stranka. A onda ako islam ne priznaje ove demokratske principe i tako dalje, onda se ne može tako zvati, onda je to kontradikcio i nadjekto gdje po tim varijantama što je napisano u islamskoj deklaraciji, dakle, hođe veliki imam, mora biti političar, to je vraćanje u srednji vijek gdje je patrijarh i vjerski poglavar i državni, svjetovni, evo uzet ćemo opet iz naše ovdje okoline, recimo Petar Petrović, njegov patrijarh i vladika i tako dalje. Dakle, mi se u to vraćamo, odlično. Dakle, smiješni smo u očima javnosti, svako nas vidi kako hoće, ali uglavnom izgledamo kao jedna, ne smijem upotrijebiti izraz vulgarne, ali stvarno kao jedna pokretna menadžerija, fino da se ljudi zabavljaju, vidi majke ti države, ovaj je rekao ovo, ovaj je rekao ovo, ovaj je rekao ovo i tako dalje. Gospodine Spahiću, za kraj jedno pitanje, gdje vidite Bosnu i Hercegovinu za nekih 20 godine? Ja, ako hoću da je vidim, pokušavam da prozrem šta oni koji jedino odlučuju, gospodari ove velike sile, šta je njima ovdje interes? Je li njima interes, dakle, ima li te nafte? Sad su provalili su neka engleska nacionalna kompanija, mene stalno ljudi nazivaju iz inostranstva, najveće nalazište nafte. Možda ima nafte, jer mi ne znamo šta imamo. Postoje sateliti koji mogu do 10 km ispod zemlje odrediti strukturu ili čisto geologija, geološkim proučavanjima. Dakle, ali ako bude nafte i sad mene pita tetka moja,
Hoće ništa to biti bolje? Rekao, samo draga Rahima, još gore može biti nego što je bilo, da će se oko te nafte ovdje opet lomit koplja interes, jer već je sada došlo do toga. Vidin je tamo gdje je vidio oni drugi. Naši ljudi uopšte i ne vide. Naši ljudi, rekao sam, vide sebe u sklopu neke islamske nacije od Indokine do Peloponeza, drugi sebe vide u okviru Hrvatske, katoličkog korpusa pod patronatom Vatikana, treći sebe vide u Republici Srpskoj sa svojom tradicionalnom braćom, pravoslavnom Rusima, koji su i uvijek na cjedilu ostavili kroz cijelu istoriju. Ovi mješoviti i ne postoje uopšte, kako se mogu vidjeti, nijednom nisu izišli na ulicu da se pobune, pa čak djeca od ovih političara koji isključivo vode nacionalno i vjerske politike i tako dalje. Vidite, gdje vidim? Sami svog sopstvenog puta nemamo jer nema subjekta, dakle odsustvo sopstvenog subjektiviteta, a ovi drugi marketinzi izvana nas vide bar sa 30% nove neke sekte islamske ili svog interesa ekonomskog da njihove firme dobiju nešto ovo u bescijenje što su dobivali po razni, po 1 marku, 2, 3 i tako dalje, uz servilnost ovih naših koji rasprodaju zemlju i tako dalje. Gospodine Spahiću, hvala vam na ugodnom razgovoru i hvala što ste bili gost BHR televizije. Hvala, pozdravljam vaše gledaoce i hoću da im kažem, nek mi unaprijed ne zamjeri, nego nek razmisle o ovome što sam rekao. Veći sam im prijatelj da kažem, pa čak i ako nisam u pravu i kamo sreće da nisam u pravu, ni u čemu ovo što sam rekao, ali malo da počnu razmišljati svojom glavom i gledati svojim očima i da vide koga biraju, šta biraju i koje su to sorte i nesorte koje smo do sad birali, evo, od 90. do danas i gdje smo danas. I opet vodeći subjekti na zadnjim izborima, oni koji su tada prouzrokovali i bili glavni agenci trojne konfrontacije i humanog preseljenja naroda. Jer niko se nije grlio, pazite, ja posjećam vaše gledaoce. Dakle, Alija Izetbegović zagrljen s lijeve strane i sad vidim sliku u svim novinama sa Radovanom Karadžićem i sa Stjepanom Kljujićem, koji je iznimka među njima jer on je odstupio od onog ekstremnog, ne uopšte od ekstremnog, nego je čak je proskribirano svoje, nije vodio pravu hrvatsku politiku u Bosni i Hercegovini. Fino kaže, samo da mi srušimo socijalizam, a kaže, Bosna i Hercegovina će biti, sve to ima, sve to mediji mogu ovi, imaju arhivirano, pusti pa da vide ljudi šta su govorili. Kaže, Bosna i Hercegovina će biti zemlja 3 konstitutivna naroda gdje će vodeću ulogu imati onaj koji je tamo najbrojniji. A zaboravili su demografsku strukturu ovako isprepletenu, da na 98% su Bošnjaci rasprostranjeni u Bosni i Hercegovini, na 89% su rasprostranjeni Srbi i na 87% su rasprostranjeni Hrvati. Dakle, ne možeš nigdje napraviti pretežitu koncentraciju kao jedinstven teritorij. Dakle, mora doći do pomjeranja etničkog čišćenja na koje sam ja pristao, koji će mi drugi napraviti. I ja vam garantujem, sada ako je Šarinić, mi daju odgovor, fino je napisao u svojoj knjizi, Stipe Mesić je napisao u svojoj knjizi, Granić, bivši ministar vanjskih poslova, je napisao i čak naši ljudi koji su bili prisutni, da je Alija Izetbegović poklonio maltene Hercegovinu, da su čak sporazum potpisali sa Franjom Tuđmanom, pa neko onda oni Bošnjaci muslimani iz Hercegovine dođu ovamo, a neko odavde Hrvati idu u Hercegovinu i tako dalje. Onda i ti logori tamo su produkt dogovorene takve politike. Hvala gospodine Spahić. Poštovani gledalci, bilo je ovo izdanje emisije Intervju dana. Sljedeće izdanje je na rasporedu u srijedu. Doviđenja i prijatelji.